автомашина албатти мо Opel Zafira B солаш 2006 сасани ба мо мошина машин вагонни қисми қафои салон сидениҳош латта дар ҳолати хуб қафошани сидениш набудми аса қафошани сидениш набудми хоромунда мондига сидениҳош хоромунда мондига қисми пеши салон ду электроини пеш мультирул коробка механика кондитсионераш пробегаш 168 000 лекин люкаш нест дар ҳолати худ объем мотор 1.8 худи бензин чанд пул 65 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 611 50 00 611 50 00 автомашина албатти мо Toyota Camry солаш 2010 машин вагонни тасини баломош нав қисми қафои салон сидениҳош кожани бисёр ҳам дар ҳолати хуб қисми пеши салон 4 электроойнаҳо мультирул сидениш лифт коробка автомат подогрев сидениҳои пеш круиз контрол заводской сенсорный монитор кондитсионершам оз кор кардааст ях боин берин худаш хунуку бо кондитсионер монд пробег 102 000 бо люкашам объем мотор дуюни бензин акои чанд пул 140 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 800 0036 800 0036 Toyota Highlander солаш 2012 ин машин вагонни сасани баломош нав қафои салон сидениҳош кожани қафошам климат контрол чорни кожа бисёр ҳам дар ҳолати хуб пеши салон 4 электроойнаҳо сидениш лифт мультирул коробка автомат климат контрол калид стоп старт круиз контрол қисми пеши салониз дар ҳолати хуб объем мотор 3.5 бензин машин Европа чанд пул гуфтаси 245 000 сомон бо савдо мешавад ин кадомаш номертон 92 37 79 74 92 37 79 74 автомашин албатти бо Opel Astra G каравана солаш 98 ҳолати балон средний
салон. Сиденьеҳош лахта. Дар ҳолати хуб. Қисми пеши салон. Коробка автомат. Кондитсионерша. Пробегаш 211,000. Люкаш нест. Дар ҳолати хуб. Авиамотор 1.6 простой. Газ, бензин. Газ кади расходаш чӣ қадар ина? Газ кади расходаш чӣ қадар? Газ кади 80 км. Дата газка 80 км мегӯяд. Чанд бу? 45? 45,000 сомон бо савдо мешавад. иҷозати техасонатараш то январи 2021 будааст. Телефон барои маълумот 92 853 3102 92 853 3102. Шахсоне ки танген пурсидагӣ буданд, солаш 2007. Алти балон средний. Ако техасонатар шайми? 1 сол, на формиркадагӣ 1 солина. ин дари қафош сахме? Я букушай. Ин қисми қафош. Чой нишаст. Ҳолаташ средний. ин мошин корейский, а? Китайский, ака. Китайский ме? Корея не Китай будааст. Қисми пешиса. Механика. Ҳолаташ средний. Объем мотораш 1, газ, бензин. Расходаш чӣ қадар як бошад дигар? 5 литр вай мехӯрад бензин. 5 литр бензин. Газ кади чӣ? Газ 140 км мегардад. Дата газ ки 140 км мегардад, бензин кади 5 литр мехӯрад 100 км. Чанд пул? 20000. 20,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 715 99 84 715 99 84. Автомашин навбати мо Hyundai Santa Fe, солаш 2007. ҳолати балонош средний. иҷозати оини 38 то январи 2021. ин техасонатараш то охири сол. Қафои салон. Сиденьеҳош кожане, чорни кожа. Қафошам обогрев сиденьеҳош будааст. қисми пеши салон. 4 электроойнаҳо, мультирул, коробка автомат, климат контрол, подогрев сиденьеҳои пеш. дар ҳолати хуб. Монитораша, кондитсионераш кор мекунад? Кондитсионераш кор мекунад, лекин люкаш нест. Объем мотор 2.2 турбо дизел. Расход чӣ қадар кам? 7-10 литр мехӯрад. Солярка. Чанд пул гуфтасӣ? 90,000 сомон бо савдо мешавад. Ҳамин номер телефонтон? 92 936 77 24 92 936 77 24.